Ćao, danas imamo uvodni klip. Ovdje možete da me lajkujete na mojoj stranici Miloš Srbovaš Mitrović. I ovo je samo kratak klip uvod da počinjem da snimam Minecraft i druge igrice ako budem instalirao. Za sada imam samo ovo, Minecraft i neki stream. Tako da nećemo baš mnogo igrica da snimamo. Lajkujte ako hoćete na YouTube-u. Moje ime je na YouTube-u It's Miloš Mitrović, kao što možete da vidite. It's Miloš Mitrović. Imam ja već jednog subscribera, tako da ako hoćete možete da me lajkujete, pratite me, subscribe-ujete i da bi bilo to za ovaj klip. Nemam šta drugo. Doviđenja!